Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru y'Amashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube, muri kumwe na Sentama kuri mikro. Tubazaniye amakuru yo muri iri joro, na amakuru adasanzwe muri iri joro ryo ku itariki ya 25 rishira ya 26. Turabakunda rero, ikaze ku makuru yacu. Sindi jyenyine, ndi hamwe n'umushakamba. Mushakamba, amahoro. Sentama, ibyo twavugaga bibaye ukuri, ariko nkubwire ngo ijoro ryiza twageze no ni n'igitondo cyiza kuko twageze ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu. Kabila Kabange, inkuru twayivugaga tuyizeye, amakuru twayahawe tuyafite, ariko umuvugizi wa AFC 23 mu rwego rwa gisirikare Liyetona Colonel Buringoma nawe abishyizeho akadomo. Arabyemeje mushakamba. Ngira ngo abashidikanyaga bakibaza ndetse nibyo inkuru twayivugaga twayivanye ku muntu tuzi, umboni yacu yemewe, wizewe kandi wamubonye. Mushakamba umuntu wacu yari yamubonye kandi aramuzi, ntiyamuyoberwa. bo ntabwo tugiye kubivuga ukundi, yabaye nawe. Yego, aramuzi, amubonye rero. ntabwo ari wa muntu uvuga ngo ni uwo basa. yamubonye, aramuzi, tubwira n'uburyo amubonyemo. rero twe twavuze mbere n'abariya bose batarabyemeza. Birumvikana, bari bakimwakira bagisangira akadivayi cyane, natwe turabitangaza. yego, abari bakibaza ati ese nibyo koko, usibye natwe n'ababishinzwe babyemeje bashinzwe kubyemeza. yego, abanyamakuru b'i Kinshasa batangiye kubyandika, yego, ndetse amakuru hari nuko azigaragaza n'igoma abantu bakamubona mu rwego rwo guca impaka. hari abantu ndimo mbona barimo bavuga ngo barimo barashyiraho iriya nkuru ngo Joseph Kabila etagoma Selome Kameha, abandi bakaza ngo ese nibyo. ahantu hose bari guhita babaza ngo ese nibyo. Byabayobeye, ariko uyu muntu musubize ko ari byo. Yego, tubasubije ko ari byo nk'abantu twanayatohoje mbere. Reka tubabwire ko urugendo rwa Joseph Kabila, inzira yanyuze mu Rwanda. Yego, ndetse mu masaha y'isaa 4 z'ijoro yari ari Rubavu, arabanza afata akayaga ka Rubavu abona kwambuka. Mushakamba, imboni yacu yamubonye saa 4:05. Yego, kandi iramuzi, barabara. rero hagiye kubaho impinduka ziraba zikomeye cyane, kuko urebye n'itangazo ubutumwa bwa Wiringoma. Yego, aravuga ati, yavuze ngo iki? yanditse ngo iki? ARC bari AFC. Yego, annonce avec plaisir. Annonce. Yego, washyizeho icyo bita aksa. yavuze ati la FC annonce avec plaisir. Yego, l'arrivée du respecté et respectable ancien chef de l'État et sénateur à vie. Nubwo bari mukuru waracyabiza. yego, le soldat du peuple Joseph Kabila Kabange dans la zone libérée par le M23 AFC. Vive la révolution. Yego, ati AFC ni ukuvuga ni AFC ni ingabo y'ishami rya gisirikare. AFC ikaba wa mutwe wabo rya huriro. yego, iramenyesha n'ibyishimo byinshi, iramenyesha yego, ko uwubashywe
yego kandi ukwiriye icyubahiro uwahoze ari umukuru w'igihugu akaba ari na senateri w'ubuzima bwose, yego umusirikare w'abaturage Joseph Kabila Kabange, yego yageze ku butaka bwabohowe na M23 AFC. Harakabaho revolisiyo. Yego. Ibi rero Wiringoma yabyanditse isaa 7:17. Ariko twe twamubonye saa 4:05. Twe twabitangaje n'inkuru zatangiye kubageraho. Inkuru yari yasohotse. Kuko ab'inkwakuzi bamaze kwikurikira cyane rwose. Sentama rero karame byarangiye babandi bakishisha mama 23. Hari abaturage hari igoma bavugaga ati mama 23 ejo bundi zaba yagiye, abishishaga mama 23 ubwo umusaza wabo ariko mushakamba ikibazo cy'amatsiko. Yego buriya Kabila na Tshisekedi hazagenda Gisekedi. Umuntu wayoboye imyaka 18 n'uwayoboye imyaka n'umaze kuyobora 6, urumva washyigura undarinde. Umuntu ushyigikiwe n'intare n'ushyigikiwe n'ibihunyira washyigura undi ninde? Umwe ni umusivile undi akaba umusirikare. Yego. Arega kiriya gisirikare cya Kongo cya mbere kiyobowe n'abasivile babiri. Yego. Kuko umugabo w'ikirenga w'ingabo ni umusivile ari we Gisekedi. Ni umusivile noneho pire. Na minisitiri. Hakajyaho minisitiri w'ingabo niwe muntu uba ukurikira, niwe nimero ya 2 mu buyobozi bw'igisirikare. Minisitiri w'ingabo nawe ni umusivile ngo yahoze akora mu rugo rwo kwa Gisekedi. Yego. Urumva ni abasivile babiri. Niyo mpamvu ubona kiriya gisirikare cyananiranye. Rero bwana Sentama ikiriho, uyu Kabila Kabange ni umusirikare ari kumwe n'abasirikare b'abarevolutioniste bakomeye cyane kandi babizobereye, noneho b'intare ndetse n'amadubu. Yego. Ntabwo rero waba usanzwe uri ingabo ngo buri kumwe n'intare n'amadubu. Yego. Ngo baba civile bari kumwe na Hibu ibihunyira na Satani kabiri, abo ngabo ntabwo bashobora kugutsinda. Yego. None handi makuru namenye. Yego. Ugira se babandi bazaga ngo ni Abanyafurika y'Epfo. Yego. Nubwo bavuye muri Afurika y'Epfo si Abanyafurika y'Epfo, ni babandi bagiye gukurwa mu mpunzi. Yego. Z'Abanyarwanda babeshwa akazi muri Afurika y'Epfo, bafata imyitozo muri Afurika y'Epfo, bavanwa muri Afurika y'Epfo barazana. Yego. Nabo ngabo abo rero Kisekedi yishingikirije. Ariko ndi kwibaza, umbabarire ngo aryoha nako kuvuga no gutaruka. Yego. Ubu Sendagara na Kisekedi baraye bati Kinshasa bumva ko Kabila yageze igoma. Nta uri bushobore kuranda undi. Noneho barabira ibyuya biruzura umubiri wose. Nta uri bushobore kuranda undi, bose barazana. Ndebera ubu butumwa bw'umunyamakuru w'icyamamare cyane witwa Stanis Bujakera. Nabwo tubusomera abadukurikiye. Reka mburebe mushakamba. Maze kohereza ku buryo uhita ububona byoroshye. Yavuze ati urgent. Birihutirwa. Joseph Kabila est arrivé à Goma. L'ancien président de la République vient donc de mettre fin à un exil politique entamé depuis décembre 2023. Joseph Kabila yageze i Goma. Yego. Wahoze ari perezida w'igihugu wa Repubulika ashize akadomo
yego ku buhunzi bya politiki yari yaratangiye mu kwa 12/2023. yego ubu noneho ashaka yajya ejo azajya gusuhuza ab'ikiroci kwa sebukwe. ashobora kujya bakamutekera ubugari, yego cyangwa bakamutekera umushaba. Urawuzi? ndawuzi umushaba. hari ababita umuzuzu bwa bwoko bw'ibitoki. yego ubu cyonzi cyo mu gitondo gomera aba yaka barimo babyina baserebura za mbiza zabo. n'ubu bari ku muhanda niba babimenye, ariko niba babimenye mushakamba ko inkuru za nijoro hari ababa baryamye basinziriye ngira abantu benshi igoma, benshi cyane. mfite abantu bamwe amakuru barenze n'icumi. yego ariko nta n'umwe urabimbwira. bigaragara rero ko ntabwo barabimenya. urumva saa yine yari yakibereye i Rubavu kandi naho arahisanga. yego rero yinjiye igoma mu masaha n'ubundi bamwe basinziriye. birumvikana. ariko Kabila nawe ntakagenda amasaha ya Sadek. ariya masaha yahariye Sadek. hari igihe ugira urugendo rurerure bikarangira ugeze mu rugo nijoro ariko hagurutse ku manywa. rwose atubabarire ageze ahabona abantu bamwakiriye bishimye. yego ariya masaha ni aya Sadek. bwana Sentama rero karame, reka tuve aha tujye Uvira. bita ariko Uvira ni itanura. Uvira ni itanura. Amasunzu yahiriwe bwihishwa ari gukoresha inama. yego ari gukoresha inama ngo barebe ko hari icyo bakora, ariko nareba nabi nta n'ubwo ahava. yego kereka niba nawe yaraye i Gatumba. Gatumba yaba ari ikihebe. Masunzu rero ngo arashaka kugaragaza ko ari Masunzu. ibyo yananiwe kugaragariza Igoma akananirwa kubigaragariza Bukavu. yego akananirwa kubigaragariza Nyangezi Kamanyora. yego akananirwa kubigaragariza Katogota. yego ngo Masunzu aje kubigaragariza kuri Uvira na Warikare. ibi bintu Masunzu azabishobora? ntabwo mbona Masunzu yabishoboye, si ukumuca intege. nakomeza ahanyanyaze ariko ntabwo ararushywa n'ubusa. pe. ariko nanone yego turagenda tuyahuza kuko arahuye. yego ibya Uvira ubundi ejo tuzabitatura neza. yego ariko ngo igitoro yego cyose cyahawe imodoka za gisirikare, abaturage none ntibarongera kukibona. ngo cyaburiye rimwe. igitoro ariko ngo barakikubiye, hari abagabo ngo bakikubiye. ngira ngo hari ubutumwa yego bubyemeza. yego amakuru ndonse yizewe yego ni uko ngo cya gitoro ngo twabona cyose yego 65% cyatwawe mu nkambi z'igisirikare zo mu Cibitoke. ibyo nakubwiraga hari abagabo bakikubiye. yego abagabo rero batumye abandi batakibona. ngo ni ukugira intare zitazafata Uvira bakabura uko imodoka zibahungisha, akabura esanse. nizifata Gatumba se bazabinyuza. wumve ukuntu byifashe. ikindi gitoro yego gihabwa abo kijabukana amato yego za ba marine. yego ico mwomenya kimwe muri ico gitoro nyene nk'uko ingeso y'abasirikare
kibwanje ndayizi ico 65% ngo fiye muri magendo ubu benshi bagisanga mu Kamenge ku wa gatandatu hamwe no kwibarabara ya 15 nimero ibanga. Yego. Nta Katanyama, nta Barundi, nta Mbonerakure. Ibisanga birasabirana. Ubise ko ngo ubu ngubu mu Kamenge ku wa gatandatu bazagisangayo. Yego. Ndetse no kwibarabara rya 15. Yego. Kuko abasirikare nabo icyo kwiba no kugurisha n'ibyabo. Yego. Hama uyo yambwiye ikindi gitoro gisigaye ari ico 35% kinyobwa n'imiryango y'umugaba mukuru w'ingabo z'amabanda ariwe Prime Niyongabo hamwe n'umuryango wa General Neva. Muri ico gitoro nyene bagitwara gukoresha imirima yabo n'ibindi bitandukanye. Ibindi byo kwamagana abadede aho ni igitoro cyaburije. Ariko ndabona harimo n'ibindi bikomeye ngo Barundi mu minsi yahera narababwiye amakuru y'intwaro abadede bashize hafi y'imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda hamwe mu ntuka ngo sibyo. Ntibaza ko bamwe mwabyumvise ahansi henshi. Rero ico mwamenya nuko izo nkoho zose bashize hafi ya Ruhwa no mu Cibitoke hamwe no mu Rubaya rwa Rusizi, ubwo ni mu kibaya cya Rusizi. Abo basirikare 6 muri bo bahungiye mu gihugu kibanyi cya Kongo. Izo nkoho kandi zamazanyagiwe ubu ni ingese gusa zuzuye muri izo nkoho nukoza basubizayo. Yego. Urumva iby'abanzi b'u Rwanda uko bigenda ntabwo biboroheje. Bazana imbunda zikahita zihinduka ingese cyane. Ngira ngo urabyumva Bwana Sentama. Birumvikana. Hakurya no hakuno hose nk'abandi bavuga ngo hakuno mu bihugu no hakujya mu bihugu ati bizo bitabamo abantu basakuza. Rero na hano naho si Uvira muri Kongo si i Burundi hose biradogereye. Yego. Ngo rero izi ngabo za Masunzu sinzi niba zizihagararaho muri Uvira. Shakamba bananiwe kwihagararaho bafite ubutaka bugari barwaniraho bafite n'ibikoresho. Na Kabila ataraza. Sinzingira ngo wigeze ukurikira ijambo rya Colonel Sabimana yavugiye muri Kaziba. Cyajya avuga ukuntu babakubise babaponda. Yego. Buriya ushaka kumenya niba bazatsinda niba bazatsindwa wakumva ririya jambo. Nta na rimwe bateze bazongera gutsinda kuko batsinzwe bafite imbaraga. Batsindwa bashoboye. Bafite amavamuhira bafite ibikoresho. Bafite amafaranga. None ubu ingengo y'imari bayigabanyije. Barizirika umukanda. Mushakamba ntabwo tsinda ndikure. Yego. Bwana Sentama rero tugana ku musozo ndakubaza ikibazo kimwe. Mbaza rwose. Bisobanuye iki kuba Sena yambuye Budahangarwa Joseph Kabila ku ntandaro y'uko ngo yageze i Goma noneho akahita ahaza? Icyo gihe niba yaraje nk'uko bivugwa ko yahaje ariko ntiyagaragaye, ariko ubu yahageze na AFC yabyitangarije. Biriya bisobanuye ngo ikibyimbye kimeneke. Ati ntimundusha imbaraga tuzahangana. Biriya bisobanuye ngo ikibyimbye kimeneke. Hari kera muri politiki ya Kongo
hari umugabo witwaga Nguza Karibonde ni ku bwa Mobutu. Niwe wigeze ashinga ishyaka aryita ngo ni Uferi. Cyangwa se ushaka usome Uferi. Noneho kwa kundi bashyiraho ku nkani n'isloga y'ishyaka, aravuga ngo Uferi, usubiza agasubiza ngo era, ukuvuga ngo irahari. Yego. Wakongera ngo Uferi ngo exist, ukuvuga ngo iriho. Wakongera bwa gatatu usubiza agasubiza ngo fyo. Noneho rero biriya kuba hageze ni nko kubabwira ngo agire uvuga ngo fyo. Kandi ngira ngo iyo mvugo uzi icyo isobanuye. Ubwira umuntu ngo avuge ngo fyo ni nko kumubwira ngo noneho akome gake. Yego. Noneho umwereke. Bisobanuye rero ikibyimbye kimeneke. Bwana Sentama, reka tubwire abadukurikiye ko Joseph Kabila Kabange, perezida akaba senateri w'ubuzima bwe bwose, ubu ngubu ari kumwe n'intare ndetse n'amadubu. Ibindi turakomeza kubakurikirana andi makuru atandukanye tuyabagezaho, kandi AFC yabyemeje, natwe twabyemeje, ntabwo ari ay'abanyamakuru gusa. Yego. Ariko mushakamba. Yego. Abakunzi bacu baradukurikira. Hano hari umugabo w'umukunzi wacu. Kandi aba muri kiriya gihugu cya Kongo. Ndagira ngo tumusubize. Sinzi wenda niba tubona igisubizo cyangwa kuko amaze gukurikira inkuru twashyizeho. None arambajije ngo ngo bitu binabadilika sasa. Ubu rero ngo ibintu birahindutse. Yego. Arangije ngo atafanya naye accord na AFC M23 twirwaneho. Ese nawe ariyunga kuri AFC M23 twirwaneho, au kutakuwa ingine jina mpya, cyangwa hazabaho irindi jina rishya? Yego. Uyu mugabo wamusubiza iki? Kuba yaje hariya bisobanuye ko yiyunze. Iko bimeze nanjye niko mbibona. Kuba yaje rwose bisobanuye ko yiyunze, nta n'ikindi dutekereje, bisobanuye ko yiyunze. Yego. Kandi izina ni rya rindi, AFC M23 twirwaneho. Yego. Ndagushimiye Bwana Sentama. Urakoze Mushakamba, urakoze cyane. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru y'Amashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube, muri kumwe na Sentama kuri mikoro. Tubazaniye amakuru yo muri iri joro, na amakuru adasanzwe muri iri joro ryo ku itariki ya 25 rishyira iya 26. Turabakunda rero.